الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari na isab kita lang ta ini kimawa waktu daing mga waktu ririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Sabi loba na waktu biya lo paragbus ikol na tuod karena induman ini amo na induman lang ta pag kita simbulan supaya tumarang kato tanyo bang manjari nato pakahilanjal in waktu simpang ibadah talaw man simbulan ini atawa mugto na siya pag-abot gana kanayaon insya Allah. Na manjari bihayaon waktu kuma kita niyo pengajian panumtuman sarta pagpatumtum kato tanyo katan supaya ando kaylo in piag lugtuan na to yung mga pila adlaw amin labi marayaw lang tatumutog in mga kahinangit to misan di mabiya sinamoy in habulan Ramadan habang mayan di na to katinggalan in mga sarayaw-rayaw biniin kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga mga kasunat-sunatan amuin mapatut na to hinangon habukon bulan Ramadan na insyaallah ta'ala yung mga yatukatan wayroon susunan na to bang na to yadto naurol hindi na rin nga mga kahinang amin mapatut hinangon na to. Nalabi luwa na tuod amo hindi na to manjari ini puklas umdaing kato tani mga piyardo at wawiyajib kato tani sin Allah subhanahu wa ta'ala karena doonhan kita kuma sin amoy in tindukanan sin amal na to dahon pahadarat sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Manjari kuma kita ni pengajian dahil diha surat Al-Furqan ayat kauhaan tag 7 sampai pa ayat kauhaan tag 9. Ini pagpatumtum kato tanyo amo hindi manjari mabutas halaw man na to sibo da dumiban adlaw mapon may nat amin subay hadya kita nanom tumpa Allah subhanahu wa ta'ala sarta nagkikira-kira sing katantan kakahinang na to kimugdan ka atawa wala asupaya inyan mahinang sabab ika pabuntol na to sin amal na to ika ini amo sing kakahinang na to bang wala kimugdan manjari na to payag to patudyuhon insyaallah subhanahu wa ta'ala ayaw amin ubos na to hinangon biya mga ini di nakita niyo mag-ino-ino si mga parkala limabay karena inyan katantan kagunahan na to hatulon akabuhi na to mahunit magsusun mga kataw tayo manghuran kama Islam na baba biya mga ini ukab pa inlawang kato taniyo yari pa kita yung halawman sin ini bulan mulia na ando doonhan umaw kita si mga waktu na kapinini bukon sa ating marayo pag-anaran lang ta amin pagdamag ikol na magad sambil baran na to limiso himinang sin ini mga kasunat-sunatan labi luwa na to dimpiardo kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam tahari pamatambol in lawang kato taniyo lawang sarayaw-rayaw amin iyo kabkato sin Allah ta'ala in lawang sulga piya suok kato taniyo habulan ini na ando inyan anaron na to mahilon in ginawaran na to doon supaya mabiyaksa supaya doon haon bang mapuas na imbulan ini di kita magliso-liso gamayan apasun na to bang aun dapat in maka na to pahala sarayaw-rayaw habulan ini amin mahinang na to dahil sa habulan mapuas lang simbulan ini.
Amot to. Naman dyan rin haayat, pagpatumtum kato sinallah subhanahu wa ta'ala rihay ni, amuin, jumato ini, wayron buli iban dapat, bang biyay ta sin Quran, long niya bihay ni in jumato, tanto inyan jumato. Biya simparman sinallah ta'ala ha, ayat, asuratul Furqan, umbul kawa ang tagpito, parman sinallah ta'ala, yawma ya'addu dhalimu ala yaday, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Paghimati katutan yung sinallahu subhanahu wa ta'ala. In ayat ini biya sa pantun biyaitaan kita subay kita daran nagtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahita sabab na in kita ini anak kapo Adam, in anak kapo Adam long ta na daran in panglupa, daran in kalaungan, kasaan, panglupa in katantan, kaligapan sin ini manusia, mahinang sabab amin mabunsak lang ta in pag ini ibadat ta pa Allah Ta'ala sin amua unin sabab angkan kita piapan jari sin Tuhan na to Rabbul Alamin supaya makapagtag-ipon kita harap kaniya. Na, in pagtawbat mga katawtay manghuran agama Islam, aun siya sarat. Sarat, dahil nga mga siyabot si mga ulama, long niya, annadamu ala mafat. Amin pagsusunan tuod, sin hambok tao nakahinang kasalaan, nakahinang kasaan, doon hayan, atawa nalupas in waktu niya, wala niya napadyato, hindi akan sinallahu ta'ala, pagsusunan niya ayadto. Annadamu ala mafat. Pagsusunan niya in mga lima bayring kanya waktu, pagabos wala niya kaya tunay, inda akan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Atawa lang ta, dahil nga mga biyay, ta dong haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in katantan magsusun, ayaw di magsusun, in amin nakahinang dosa. Misan in naghihinang na sindaakan sinallahu ta'ala magsusunda, ay lang si mga sahabat ya Rasulullah niya din kari magsusun si mga tao amin naghihinang sindaakan. Nalaw niya, in pagsusunan nila, mahita nila wala napataod, in amal ibadat nila, hawak to, biya na simbulan ini. Bulan amin balkala-kalaan tutong basan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amod, ito mga katatay mangura na kama Islam. Na, in sarat panagnaan, amin pagsusunan tain, ini nahinang takasalaan. Atawa, waktu na lupas, na limaway rin kato taniwala na to nahinang in, pangdakan sinallahu ta'ala, hati ni wala kita niyo naka, ini, hinang lutuanan. Diha, nuklas na dyan waktu kerihil kato taning. Ikarwa niya, long niya, al-iqla'u anidam. Amin umukat siya rin haamuin dusa. Bang siya nakahinang, kaya ingatan niya yung dusa hinang niya. In manusia, bang nakahinang dusa, kaya ingatan niya yung saing hinang niya. Ayaw rin makaingat dunhan, intaw piyangadji niya. Misan inwayroon na ngadji, kaya ingatan niya in kasaan iwan sin kabatalan. Mahita, biya din kaingat. Bang in hinang niya yaon salaon na simpagkahin niya. Na ingata, yatay manghut, misan ini kauri, kau mabaya, tumayma sin hinang mo na hinang mo kasalaan. Muna. Bang dugaing tao himinang kay mo, biya turi kau makatayma. Hasabab yan, ayaw kau himinang sing kasalaan paru ka inday kay mo. But misan to ingin hawabaran mo, di da kau makatayma. Bihad to. Na, at niya umukat na kau to. Ini kato niya sarat lang niya, al-azmu ala adamir rujo'. Amuin, mahugot halong simbigi jantong mo. In pagsusun, sarta, pupuon mo yung ginhawabaran mo, amin di ka makabalik mo pa amin iniiukatan mo yan. Amin piuklasan mo rin ha amin hinang taong takasalaan. Labilo ba na tuod, timarang na kayo mo, inyaon malagguin, dusa,
sinta o makahinang habihatuin kahalan niya. Karena inyaon sa bugat-bugat, amal mangi na hinang sinabuk manusia, sarab kita kau sintuan Rabbul Alamin, yaunin jangang mo katantan, hawak tu yaun himinang kau sinyaon, kita yaun sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya jajakahan. Nah, yan to. Naman jari ini ikaupat niya syarat an takuna at-taubata qabla al-gharghara wa qabla khuruj asy-syamsi min maghribiha. Laung niya ini kaupat niya syarat suway in kaaunan sim pagtaubat yan amuin di mabut in paamuin laung ta in napas dakuman si manusia yari na haliog niya. Bihan, amin di niya nahikapamung in sipat niya sa taod-taod nalawa na rin kaniya. Sipat pangdungog, sipat pangita, kimo na, iwan simpana naman, inyan katantan na bang maabot na habihating kahalan niya, amuin umatod na in manusia pataas mamandang, doonhan di na tayo maun in amuin tawbat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan lang niya hari pa ini makagawa in suga daing ha ini ay di pa makato gumin suga daing hariwaan niya bihan. At ini gimuha si may na at yaon manjari tumugum siya sin ini waktu maghrib. Bihan. Na hati niya halong sin adlaw yaon nahinang mo yaon diin na in waktu nakahinang kawayaon pag-uusad to kaya tumtuman mo inyaon piyag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala na suway sa roon doon bang aon dapat magtawbatin. Habo, Muslim, dahil hainang yaon, karena inyaon katantan, bangkaw nakapagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala, misan simantok mamagtupataas langit, biring langit yadtuin, patusahan, bangkaw mangayo da Allah ta'ala kaampunan kanya ampunan sa jakaw. Bihat tuin uno labi-labi na to din mga Muslim mu'min lang ta in siya to kasun sin Allah ta'ala kita unbang biya dinin hukot niya mamaugbog sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amwad to. Naman yan in kabubugaan taron may ta simpag yanon pagsusun. Naman na ayat siya butakaina. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yaday. Mangalong niya maabot na in adlaw. Amin kubkubon na sintao nag-anyaya sing ginhawawaran niya in lima niya. At inyari niya ka na naman niya kiyukot-kot niya na in lima niya may tayo kumuhan. Sabab intao amin magsusun yan. Amin wayron na kaingatan niya hinangon niya bang unin ini napadyato niya pabaran niya. Kumut-kut yan pa uno. Pa ini guramay niya bihan. Kut-kutun niya. Labi-labi na hadlaw akhirat bihan. Maglablab na sindugo in uno niya in ini lima niya yung kikut-kut niya. Di niya ka na naman sinaming kasusahan niya. Dahil si pagsusun niya pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nahinang niya wala niya kaya pagtawbatan patuhan Rabbul Alamin. Mga kataw tayo manghura na ka may Islam. Sa lago-lago waktu si mga taunarka makapuklas daing harusan nila na hinang amo na inbulani. Ay ikaw ang panakapin biya mga pilarakuman kadamyaon. Mugto na in waktu ini. Matambul na in lawang in surga yukab kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay kita niyo mag liso-liso. Subay kita niyo magduwarwa. Subay kita niyo magtuy-tuy mangayo pa Allah subhanahu wa ta'ala kaampunan. Ay sibo da kaon kaya hatihan na to, kaya ingatan na to, doon sa nainang na to, way, kaon na hadya kasaan magkahinang na to. Mga kataw tayo manghura, in mata ini, laong sin Rasulullah, magjina. In pagdungog, magjina. In simod, magjina. In udyot pamaranan niyaon. Hati niya makahinang salla pa Allah subhanahu wa ta'ala sing salla malaggo. Di mo ka na naman imbugat niya subay na hadlaw akhirat. Amo yan in subay
hatulong sing kita. Yawma ya'addu adh-dhalimu ala yaday yaqulu ya laytani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pagsusunan ni imbaran niya, sarta magdukduk siya simbaran niya, iwan pagbaita niya. May kumaha ini. Kaya pasaran imbaran ko ini. May takwa na napatudyo madto pa aming kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang hadya ako miurol sin pami at sin daak sin Allah Ta'ala kako. Daak sin Allah Ta'ala hisyo pamungo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkoy sabi ito na hinang, di na sa ako'y mabhay ini. Amo aning biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yukbiru ta'ala an nadami zalim alladhi faraka tariqa rasul wa ma ja'a bihi min indillahi min al-haqqil mubin. Biyayta dun haon, amoy in biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin in pagsusun sin taon nag-uno, anyaya sing ginhawabaran niya. Amoy in miutas siya, daing hatiranan piatarang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon haon pagsusunan niya na hawak to yan to. Ayaw ri magsusun, intaw na kahinang dusa, misan intaw sulga hawak to yaon, kakitaan niya in, banghaw no siya makabutang, doon hayan magsusun na siya. Mahita yan to kakitaan niya. Sabab hari pabugtuon sin malaikat in niya walihan niya ring hajasad niya, ukahun sin ini Jibril alayhi salatu wassalam impikpik niya. Bang siya tausul ga, muna ukahun dahing ha pikpik niya palawahi pakita kanya, in amoy in, ini kataan sin, ini di manjaribihan, pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, amoy narka niya. Amoy piapan jari kaniya sin Allah ta'ala siyuko kaniya, dahil hindi halaw man sing gumini. Kaya na, mga katotay manguran, tiap-tiap, tisulakan din kato taniyo, aun siyo sulat, asal, kato taniyo, surga na to, iban narka na to. Naman jari kita niyo magbatukhan. Kuno na to batukon, di hababaw sing gumay batukon na to, lawakon na to, bang biya din hikap, paamo na to, sininang na to, pa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napagkita niya, amo yaon lang niya ini narka mo. Doon ka haon maghula, sa inkiarayaw kay mo, na inikaw, iakad mo in kabayaan sin Tuhan mo, iwan iurol mo in kakahinang sin, daak sin Tuhan mo, amo na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahasabab yan, di ikaw lang niya mutang, doon haon ukawon na sin Jibril in pikpik niya, parapit niya patuo, kakitaan niya na in, surga niya roon na waktu yan, magkukuyag na siya roon na yan, na pagkita niya roon, haamin niya on kakitaan niya roon, paragbos aon pakulang, makayan siya, magsusun siya, may ta ko wala piarayaw in pag-ambal ko rin adun niya. Bihan yan. Sa tausul nga siya ini. Sa tumagawa kakitaan niya roon, aon doon, karayaan niya, jumatukan niya sa wala doon haon, na inyaon katantan, hipagsusun niya mga katawtay manguran na kami Islam. Damikian in taunar ka, ipakita mo na muna kanya, insulga niya, amin kaya susulat kanya, suko niya. Diha, ayon lang din sulga mo, sa ikaw na nin sangi-ngi manusia. Ikaw na yung nag-anyaya singgin hawabaran mo. Bihan, amuan ini sulga mo, mahita mo piyasaharan, wala mo piyagtuyuan. Nahasabag yan, pagkawala kau nag-inu-inu kaniya, di kau mabaya sumud palawman niya, na ayari, insuko mo, ukawon na si Jibril alayhi salatu wassalam, impikpik niya palawa, kakitaan niya na banghaw no siya mamusa doon hayan, mga katawtay manguran. Naroon haon maglintuang na siya sin pagsusun niya, sa sumagawa din na tayo mauning pagsusun, karena miyuklas na in waktu sin pagtanom, sin kita amo na in dunya inin pagtatanuman, mga katawtay manguran. Na amo yan, in subay, hatulon na to, hakabuhi na to, ayaw na to hinangon in bulan Ramadan, amura in bulan pag-iibadatan. Kaya na bukon in
bulan Ramadan sadya in pag-ibadatan, katansin bulan, aun parsukuan niya hinang siusuko sin Allah Ta'ala, aun doon haun sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siusuko sin Allah Ta'ala, hanabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iban sin umat niya, amwat tin urulun na to madto hasupaya nari kita niyo makapagsusun, hasupaya ri na to matanghabil lima na to, hadlaw ka na maghapagsusunan na to, na inyan mga katawtay manghuran, amo na in waktu long niya, yawma tuqallabu wujuhum finnar, yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabil, rabbana atihim dhi'faini minal adab wal'anhum la'nan kabira. Beta doon hainisin, Allah Ta'ala ingkaptangan si mga tao, amuyin apabila pa ini aturon na sila, maun pa amin narka parsukuan nila, haadlaw kana na mamisarahan na sila roonan, maglatahan na wayag, may takubahaing nilaw niya, wala ako nakapagtaat patuhan Rabbul Alamin, sindito pa ako adun niya. May ta ako iniwayron nakapagtaat para aksin Allah Ta'ala, sindito pa ako adun niya. Ya Tuhan namo, ya Tuhan namo, amin mga sila ng dara kamo, maghinang simbukon amo ini, amin mga tao manghihindo kamo, sinhinang wala na hinang sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan namo, sila'y nakalawang kamo. Na pagka sila'y nakalawang kamo, sila'y nagpuunan sing kalawungan na lipata kanila in narka nila dahil sin amoy narka dihil nyo kamo. Na lawang sin Allah Ta'ala wala niyo hadya kiingatan asal saan lipat bang lipatin amoy hinang sin taunang lawng yan. Labi ba na to din syaitan yan lipat bang lipat na yung kalawungan niya, doon han nagtakabul pa siya, doon hay ni nalipaton pa sin Allah Ta'ala kung pilang kalipatan in parsukuan nila. Na yung mga tao manglalawang biha, amuin magdihil ini imian biha, sinhinang inyaon wala piyang daakan, wala piyang langan. Pagka wala piyang daakan, wala piyang langan, uno man dyan na kauhiminang, tingkabayaan mo, imana nirang kawala diaak, wala kauliyang, bukon labo da pag-aakamayan. Wayron labo da pag-aakama, dibistahon kay mga sulab uno-uno. Bihan yan. Naman dyan. Sabab biyeta si mga pukaha, laong niya impag-iyanon mo ba, mukhayyar ka roon. Magpi ikaw. Litakhir laong niya. Ikaw in magpi. Hainang niya on. Biyasin magkaon. Inyan mo ba inukuman? Uno, bang ka makakita nakakaon? Puspus kung makatanira sok palam sintian mo sa milbukog? Bihan, di na ka magsayo-sayo. Sin inya on biyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, syarro sangi ni kwan lang niya, sangi ni uno ini, kapanyapan si manusia, amunain bawat. Sangi ni luluunan lang ni, amunain bawat. Wa in kana la mahala, pasulusun li syarabihi, wasulusun li ta'amihi, wasulusun li nafasi. Aw naturan niya, bangkaw makadun na ini may nang mo ibadat patuan, sa baba Rasulullah in nagbayta. Mo ba im pagkaon, di ka man jari lukusun, pakaunon magkori mabaya. Di ka man jari lang ta, ibunsakon sinsiyo-siyo bang yaw nakaw nakalog pagkakaon. Di ka man jari langon. Ikaw yung magpi doonhan, mabaya ka kumaw na tawari. Nabanglaw niya, wayroon dapat, ba't subay siya loonan, imbarat yaon, bahagi niyo magtu. Inhang ka bahagi sintu, amo na in tubig, ay kabagi magtu, ikaati na bahagi ikarwa, amo na in kakaon, inhang kabahagi nakapin, hipag napas niyo.
Bukon bang magkaon, makakita sing kakaon kananapsuhan biha, pagkita sing kakaon yaon, di namisan dihilan bahagi inuman tubig, di namisan dihilan impag ngapas, hirasok na hadya palaunsin, ini simud, na inyaon mga katawtay manghuran, bagkaw kuno biyongkol, doon na pagkaunan. Hangkan kita ini iaanad sin Allahu Ta'ala papagsandalon sin hialal. At supaya maingat kita timimbang sing ginawa baranta. Amo na yung bulan po asa. Kananapsuan mo katantan yun, lihang kau hawak to yaon. Sandalan mo yaon. Bang mo yaon sandalan, imbayad niya sulga, mga katotay manguran, nakamaslam. Nabihan yan, insubay, jagahan, sinambok pahambok lang katotan niyo. Sarta in mga yan, katan pang hindua apatuhan na to rabulalamin. Na ipagsusukol na to pa Allahu Ta'ala hinang kita niyo Muslim. Iwan nakapagdaawa na kau Muslim, nakapagdaawa na kau bariman, na pakugda na yung ka-Islam muro na sara sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pag malilla kau sin ini sabunal-bunal pag malilla pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayaw kau mamikilan hakatanaman mo. Labay kau rin hakatanaman sin Allah Ta'ala, labay rin haundang-undang sara niya, labay rin hamin simingod kau haraak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pamuho na to Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Damit yan ang pag-iman, damit yan ang panawhid, damit yan ang ka-ikhlas. Paagaron mo katan dito rin hapami at sindaak sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hasupaya kita niyo muklas, daing haamoy intira ng sarayaw-rayaw, amoy hikapagbansag kita niyo sin, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadlaw akhirat, sa taud-taud umat, makasud palaun sin surga, insya Allahu Subhanahu Wa Ta'ala. Amot to mga katawtay manghuran hakam Islam, ando in pakaradyaan na to ini, na di sa kita niyo ni makasiguro si mga katantan. Sa doon na to masiguro, bang kita niyo magmaingat, mag-ingat sinakaman na to, pakanya, sa babuay roon manjari, doon han uno ini, amoy inhiminang dugaing sin ini parsukuan mo. Di kau kahinangan hina mo kaya mo sin sa bahayang suko mo. Di kau kahinangan nila sin pagpuasa mo. Di kau kahinangan nila sin pagjakat mo. Di kau kahinangan nila sin uno-uno rin ng mga piyardakan sin Allah Ta'ala. Tuway kita magbaran. Maghinang kita sin parsukuan na to pakanya mga katawtay manguran. Na insya Allah Ta'ala, bang amoy ni maurul na to, na inyan katantan, wayron lupas insya Allah Ta'ala, sa lukay na to, buhi na, buhion na to, intibot na to, buhion na to, inkalasig na to, iban sing kabuhi na to, doon ay minang sinpuunan dahon na to, padarat sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu taqullah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Ya kamu, mga manusia, kabuga kamu patuhan. Hinang kamu taming sing ginhawabaran niyo, daing hauno-uno na piyanglangan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kanyo. Iminang taming. Ibandungdungin niyo, wal tandur nafsun. Dungungin niyo, ay dungdungin niyo pakanya. In ginhawabaran niyo, paamuhan niyo ininang doon ha, daakan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na, ubus belikan na isab, hinang kamutaming sing ginhawabaran niyo, rin katan piyanglangan sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, na inyan katantan, amoy in hasupaya in napaunan niyo pahadarat sin Tuhan, na inyan katantan, malano, sutsi, amoy nuway roon pagsusun, insya Allah Ta'ala, na miabot ngayon waktu na mo, mga katawtay manghuran, in pagkala sin Domini, pagkita na simbulan, insyaallah Ta'ala, na mura-murahan, tumarang katutan nyo in pagkaradyaan ay tumuoy pagkakita nyo himinang sin ini hihinangon habulan ini, at awalaw tamugto na sin Domini, insyaallah Ta'ala, mangumbay dako kanyo katahan hawakto ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.